World Meetei Council Manipur State Union Anirak Suba Oina second program on career counseling choosing the right career HAIBA program ama EDUPLUS Scale Private Limited Head Office IMPHAL ga KHUTSAMNADUNA NAMBOL PUKHRAMBAM THINGEN LEIKAI da Community Hall da PANGTHOKHRE Program adu da mahiro yangkhai manga amdi makhoi gi parents singsu saruk yakhi Program adu pangthokpagi maruiba maramdi hauzik lairik tamliba amadi tamba loiraga leiraba ekhoi gi Meetei ireicha singda Achumba career amamam semba ngamnaba mateng piba program amani program aduga mari leinana makha tarakpo ina Manipur gi tongan mafamda pangthorakpa program dasu Meetei ireicha singna sarugya biu haina appeal chawrakli discipline de gine ba hawrai se koi discipline tam se ba ko discipline se yaw karagati loi shoi do ne ba amuga leire Sar sangai hanga de si je kwai di phajaba ne si gi phajaba se kaw kono ba thaba noina mak mai palak ne noina phamaga khumi do patunga masigi program se not ba ato kono ju schooling atne ba nu student atne ba ko atu atai gi matamda ngasi program se tam school da bu waraga ju any wara no program ne to matamda kana gumba mana wa nu tar ka di Maduda, noina ବ୍ୟବହାର ତମକୁ ପଖୁଲ ପିଇବା ନୁଇदा ଯଦି ଫାମ୍ବga ପଖୁଲ ପିଇବା ବସେ ନୁଇदा discipline wat ki mamiama sauna mina kangini aduna adugi potomadi matunga di tawrno na haji ko thank you aduga anang ni bon sana gi haido sana halu kai di sana halu kan ta kai bilai bon ojno bon sana gi haise Kone la ita misi kari gino, ita papum ita pirong. Kone la ita misi kari gino ba. Doctor ita misi kari gino ba. Sudah lagi. Engineer ita misi kari gino. Pesagi ngata natra. Doctor luar itu mila yang apa sata ambil ni ba. Jadi engineer orang itu mila wano malang yang pesagi ngata ni ba. Bon sana susi pesayam saya sunu pama. Kau no risky goalkeeper kau ini injection ni na. Pesayam pangre ma. Lagi masih mungkin lagi. Aslak adu pi adu na pubala dagi Jackson ko mo parum Jackson to bon sanar lu kan ka bele ti samana ni lo na ma adu tabu bon sanar su la ti thadok pa ya de ma bon sanar su la ti thadok pa ya de Manipur ki phau ki banu pi champion me am do adu dona sana bung da thula ka da gol winner hoera ka da moida interview mati amalo boda mana nga